Macibu atano na aria manyitetwo migwate mweri-ini wa keri mwaka uyu kwa ihinda ria mieri iri ni gikundi kiria kirikanaga ni gia itoi cia Al-Shabab kaunti-ini ya Mandera nimereirwo kuheo ngoga ya HSC, ngoga iria iheagwo a Kenya aria matungatira bururi na njira ikuranire. Chiefs wote watapata state recognition, watatambuliwa na serikali kwa sababu ya ujasiri wao ya kupitia mashida na bado wamerudi kufanya kazi. We will give them head of state commendation. Na kuona kaunti ya Mandera rimwe kwa rimwe koragwo iri gitumiro kia ekinaĩ na itoi, Murkomen augite macibu a mwena uyu ni mekwamukira mathomo ma mwanya na oho kuheo micinga niguo guteithanagia na borithi a muhohio hari kurua na cioko cia itoi kana bara cia kinduriri. Ati ni kila chief atapewa, itategemea chief mwenyewe kama anataka, kama yeye anaona kwamba kwa kulinda usalama wake ingekuwa vizuri tumsajili abebe bunduki ya kujilinda yeye mwenyewe. Atapitia ile procedure yenye itakuwa inapitiwa. Mwene-ini wao macibu aya ni mateanirie ndeto ati micinga ino ni kuhuthika uru, makiuga kuheo matharaita maya niguo guteithiriria kunyihia ciiko cia uhaguku wa ugitiri, kuona nio makoragwo muhari-ini wa mbere gwitika mbu ona mbere ya borithi mekinyitie. Oho Murkomen ni ateanirie mĩario ya atongoria amwe ya kuga ati macibu aya marekereirio thutha wa President Ruto kunanira njung'wa na itoi cia Al-Shabab. Ati chiefs walitoka hapa wakachukuliwa na Al-Shabab mpaka upande ule, ati sasa sisi ati kwa sababu ya chiefs kurudishwa ni kwa sababu mimi na rais tunafanya kazi na Al-Shabab. Huyo ni mtu anavaa kuletwa na kufungiwa hapa wiki moja kwanza. Iguru waguo Murkomen no athiete na mbere na gutetera miario yake ya kuga ati borithi gwitia mbeca cia maguta ti mugaro wa watho, akiuga thirikari ni yarire mubango wa kunyihia icigo cia wathani niguo itungatagwo ni ngari cia borithi na kunyihia thabari ndaya ya ngari ici, kuona nyingi ciacio itikoragwo ihetwo maguta maingi. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩtonga o Wambui.